دما خوش ببینرین هجا ایرو 4 هزیران 2024 جه روژان جه روژا سیشمی بویا رو گشترین هری سرکی و هری بالکش همین لسر راستا هرمی و هم جین لسر راستا جهان رو دانم امی جوار پیشکش بکن لیوه که هر تن دست بی که چه سرنو چین من چهار پارتیین سیاسی داخوازا تاروق کرنا هل بجارتنا شارداریان جو کمسریا بلند هل بجارتنا کرن قصد راگان کو هیزن وان لکانتونا دیرازوری شانه که خطرناک داعش به تمامی دید بر جولمیرگی حتی انقره برتکن لدیش خسب کرنا رژیم ترکیه یا شهرداریا جولمیرگی برتک نشاندان وزیر کاری دروی حکومت شامی گوت جبو پیک آنینا دیالوگا دوی لشکرین دولت ترکیه لسر خاکا ولات درکبن بری بینرین هجاب سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتن آخویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه یکم جی هر تکیلداریم نوچه که وکم فلاش شاکود چاپمنیه درکت اوجی تکیلداری هلبجارتنین 11 هزرانی که لحرمی و پیک ورن باش بو هلبجارتنش خواه تنی هفته یک مایه چهار پارتیین سیاسی ین لباکور و روشتات سوریه جی جو کمسریا بلند هلبجارتن خواستن که هلبجارتن به تاروخ کرن حزب الوطني السوري حزب البناء التدوير السوري هروها تحافل الوطني الديمقراطيك السوري سري لكم سريا بلند بجارتن عندان بارتيان جو كمسريا هالبجارتني خواستن كو هالبجارتن ورا تعلق كرن لغوري آگاهيان كمسريا بلند هالبجارتني و دروجين پیش ده دربار مجاري ده داخوانيه که بده لگوری بریارا کمسریا بلند هلبجارتنی و 11 هزرانی هلبجارتنین شهرداریان بین لدارخواستن جبو هلبجارتنان دو هف پیمانان سه پارتیان او گل کسین سربخواش جی سرلیدان کرنه بله بینرین هجوه که کن همه دنچه خود جی بوره پار وکرد وقتی که بقاسی هفت روزان جبو هلبجارتنین شهرداریان لحریم مایه ده پارتی داخواست جو کمسریا بلند که هلبجارتنین دکن جبو اف هلبجارتن ورن تعلق کرن جبو دمه کردن ورا باش خواستن هر تکیلداری ویه که چیم هلوستا پارتین بطایبت ین کو ده هلبجارتنی در راگ هندنه که بجداری هلبجارتنی ببین بچه آوایه جبو ویه که چیم نهاجی بردف که پارتیا یکتی جبو خباتن هلبجارتن جی بريس ادريس عيسى بمرا آماده بريس ادريس دما خوش بم دما خوش بله بريس ادريس اف نوچما گوت دما د ساعتن ایواری د چاپمنی د درکت کو هنیک پارتیان ج کمسریا بلند هلبجارتنی داخواست کرن کو هلبجارتن جبو دمکدن ورا تعلق کرن و صدما وی کی جو وکم جبو پیک انینا آماده کارین هم باشتر ج هلبجارتنی رت دست نشان کرن هون وک پارتیا یکتی وی کی چاد بینن اما حتى زيدا نيم تدا خوازي فرمي ونيفيسكي مج تجي نخوستي جبو هالبجارتين تعلقهم لإما وقت بارتي نريني ماد ناف خويدهن وما هناك وقت خوازني ذركي بريا سكرتيري حزب ري ما قدمان جري بريا خسر بري دروجة ما أبنى الرينجوت إنه هناك برزيرتني هنا عم دبينين هاجر هالبجارتين هناك تعلق بذن تأجيل بذن أو باشتر بذن شبرقا مدبينن قال لك أسباب هنا يجي روشا سياسي روشا إقليمي قال لك آمدي جيرين ند خدمة الجامعات داره هذا دا مجرني تقني وقانوني جهان التجاوزات اللي صارت شيبونه أفناجي يعني مثلا بقانون هالبجارتني دي بريس دريس مدني ماذا جرين؟ بله باورم پیوندی آمده لگل بريس ادریس قطبی بطایبتی من دخواست تکیلداری هلبجارتنین شهرداریان کو سدم پاشخستن آنگو داخوازین پاشخستنا هلبجارتنین جیج بردف که پارتیا یکتی و بینرین هجاره پار و بکن لی پیوندی آمده
د پرزیکن انجام پرزیکن تکنیکی د پیوندی آمد لگل بریس ادریس قد بان بنوچین خوین دریسی د دوام بکن دما کو پیوندی آمد چی با مجاره کردن هول بدن به تایبت تکلداری خباتن هل بجارتن یجی آگاهیان بو بینرین هجاره پار و بکن د نوچامه دریسی د جی تکلداری و جاره خباتن جبو اولکاریا لهرمین سر اصلا باکور و رشدات سوریه هم جالیه هیزن سوریه دموکراتیک قصد و هم جالیه آسایش و تنمشاندن دیا دوی چارچوبه ده هیزن سوریه دموکراتیک قصد پلانه که مزن آجتی داعش تیج بر قصد راگاند کو هیزن وان لکانتونا دیرا زوره شانه که خطرناک یا داعش به تمامی تیج برنه. نواند راگاندن یا قصد اشکره کرکو شانه داعش جه پینچتیان پیک دهات پینچته هاتنه کشتن کو دو جوان سرچته بون. لگوری قصد اف اپراسیون به هفکاری کوالسیون ناونتوی لگوند ده لیال روشلات دیرازوری پیک خاطی او دنجاما چتیان حول دا برونده کوزکا وان یا ماینکری جی تاقاندنه. نواندا راگاندن یا قصد بالکشاند سر ایریشک دن آ شانین داعش او دازانین کو لگوند از بایی دیرازوری جی چتیان خواست عربه که بمبارکری به هیزن وان و بتاقینن لحولدانا وان حاطه تیگ برن. هر وکی اشکره کرکو ده پشتر آگاهیم برفرهتر او وینین چتیان جی برای گشتیره ورم پاروکرن. بلی هر ایرو دو چتین کو دخواستن ماینه که لسر یا حسه که رقایه بجای بکن او ماین دوان ده تاقیه او هر دو چته جی هاتن کشتن. نواند راگاندن یا هیزن سوریه دموکراتیک قصد اشکره کرکو ایروش پشتی نیورو دو چتین داعشی هول دادان ماینه که لپیشا هیزن کوالسیونی بچینن. لی ده انجاما دما چتیان کو خواستن و به هیزن کوالسیونی و بتاقینن بوان و تاقیه او یکسر هر دو چته مرنه. قصد دیار کرکو اف تفگرا چتین داعشی هم وقتی ایریشین داگیرکریا دولتا ترکیه ین لدجی حریما باکور و روشلات سوریه پیکتین. شنین شهبای جنازه دو شروان قصد ایلان افرین او دلشیر افرین بمراسیمان پیشوازی کرن هر وها لباشار حلب کوبان او تلتمریجی سرساخش مالبات شهیدان را هات خواستن او سوزا دوام کرنا دو زوان هات داین. شنیانی اندام سازی سیویل و پارتی سیاسی جبو پیشوازی کرنا جنازه دو شروان قصده ایلان عفرین و دلشیر عفرین کۆم بوون. شەروانی قەسەدەی ئیلان عەفرین 31 گوڵانە 2024 لە گوندی حاتمیە یەقام شلۆ شەهید بوو. شەهید دلشێر عەفرین ژی هەمان ڕۆژێ لە تلحەمیسێ شەهید بوو. لجلسة مالبات شهيدان أطاخين شيخ مقصود وأشرفية ين حلبة سرساويش مالبات شرغان قسدي شهيد قهرمان رخصتن شهيد قهرمان يكي حزيراني شهيد بوبو شهيد نامرن شهيد نامرن دبمكون ده كسين كو آخفين إشارة بحساسية بيواجهية كرن وقوتن دوی ام فرسندین لبر دست باش بکار بینن و لایقی شهیدین خودن جبوک و ارمان جنوان بدست بخن. هر وها خلق باجار کوبانی جی مالباتا شهید باهوز بتنی نهشتن و هرکی بنکون سرساغیه. شهید باهوز کوبانی 31 گلان 2024 لگند حاتمیه یقام شلو شهید بو. لور سرساغی جمال باتا شهید را هات خستن و سوزا دوام کرنا دوزا شهیدان هات داین. لتلتم ريجي سرساغي جمال باتا شهید بوطان را هات خستن شهید بوطان سر کانیه 31 گلان 2024 لتلحمیسه شهید بو.
برای هجا و که نشامه دست که جیم بواره پار و کرکو بطایبتیم هنک پارتیین سیاسی ین لسر آستا هریما باکور و روشتات سوریه جه کمسریا بلند که هل بجارتنان داخواست کردن اکو هل بجارتن جبو دمک دن ورا طالق کردن تکیل داری وی که هل وسط پارتیین دنیان کو بجداری نوا هل بجارتن دبن یان کو ام بجین لسر آستا هریما باکور و روشتات سوریه با وک فرمی خابات دکن لسر وی که چش بو وی که نرینیم پارتی یکیتی می هول بدن بگیریم کوش بو وی که بردف که پارتی یکیتی جبو خابات بطایبتی هل بجارتن برس ادریس ایسا جاری کردن بمره آماده برس ایسا دما خوش به دما خوش بود برس ایسا ام جاری کردن هما وی که پرز بکن نها مگو چند پارتیان داخواست جکم سریا بلند یا هل بجارتن کرنه هن وکه پارتی یکیتی وی که چواد نرخینن گلو لگوری وجد وی افل بجارتن ورم تعلق کرن تاكلوا بودين شبكات من خرطوا بلكي بسكاتنا متل نوشي وبون لقطبون المبورين انا ديسا قلت خد استكاج دواره بكن انا حتى في ساعتين ما تدا خوازي فرمي ونيفسكي ما تجي هير نقدمان دي جبو از البجارتن تعلق بذن يان تاجيل بذن لي اما وقت نريني بارتيه عند بينن انا درفت نقل لكي مناسب ديجي تشيكنا فان انتخابات عارف يكشي سدني سياسي هنا مناخ اقليمي وسياسي انا خوياي وين نج مصلحه انتخاباتك انا هاك شيء بذن جدر في وين هناك مسائل قانونيه وتقنيه هنا اوجي تجي يعني مصلحه بجارتنا دمشن يعني انديشن دمجوا اعلان يعني قانون بلدياتها دركت وقانونها بجارتنا بلدياتها دركت وروجا عم بجارتنا التعيين كرن او دم كرتبو لا مناسب بو جبو حاسبونا جيري جبو حتى انا هنا بر بطاقه انتخابي درنكتن هري بر درنكتن يعني جملت باش ما بطاقه نينه وني تغطيه كرين شخاوي تجيبون شي قلب جدر في وين يعني هنا مجال تجاوزات قانوني يجيبون والقانون تبيجي انه دما دعاية انتخابي دسبيت بيست روجا بري روجا انتخاباتها للمواضيع المداكن كرن داخل البازار روجا وذا مش حقي ومداخل شباقي القانون تيدا كتير جريري وي وقتا قام نافا بيشكيش دكنش بو قبول كرنا اندامي ما ايك درباسي البجاتنا بذن اوجي قرق بري هالبجاتنا بيست روجا انجام دابان عيان اريانا جبو حقي طعنين لجمع هذا في حال قناغي مرة رفض بكت افاناشي حتى انا تبر زفناتي دان نب اريني نب نايلي بله يعني بريس ادريس بله بريس دما وهذا بناء وقتها امتحانات هذا ازمونه طلاب البكالوريا وين هذا دما مسنده وما قوش درس سياسي شي تشتي خوياي نقل لك جبو ام بخازن هالبجارتينك سركفتي درباسله اگر بعد وقت الدنيا وتشتر يعني هم بويا كي باورن كو بريس ادريس هم بويا كي باورن كو اگر كو ام بجن هل بجارتن جاره كدنكم سريا بلنتي هل بجارتن لسر داخوازا بارتيان دما هل بجارتن شارداريان تعلق دما كدن ورا كرن هم بي باورن كو اف خبات بي اواكي هيم باشتر بريفا بچه بيكمان عند بجن اول سركمتيتر بنجبو حاضريه كم سياسي جر هذا وحق داري قانون ساتي وان بدي بشتي خوسك سام نجي خد سكنن كاردن الجتل بريك وبريك بذن جبرك تقوى دم كرتبو يعني كميات يعني جمارك مرزل كارمن دا لازم جبين فوضير في راسها مقبول جمارك مرزل جبلقان لازم صندوق ختمه يعني لك حاليا بطاقه انتخابي هي اساسا هي بطاقه انتخابي تنب لك تسفل بنغامي وكذا جبوا حاضر كرن بشتق نوك مدخوازن هاتن كرن حتى وقت ما قوشي دعاية انتخابي شي هنا كلمة تشيبو يعني ضمن جنب كرد وذاك السياسي شي خوياي باش سفرين حاضرية ولا شي شير بذل هقرت تأخير درفت هي انه انتخابات اغلب جاردن برقة كي سركفتي وباشر بمشي. بله هر بريس ادريس بريان هاجي دقوتنين خدا وقوت تيكلداري فين نيريني وببارتين دنيا سياسي رجي نقاش كرنا وقفتو كرنا قالوا هل وسط وان بارتيان تيكلداري في فكري وبتشاواي بو؟ ايري بارتيا ما وبارتيا بيجبرو دي دنيوان بريا خسرها بون هي ديرها بون النقاش هات كرن سلماني سكرتيري بارتيا بريز محي الدين شغالي
انه ام دبينن انه انا مناخ نقل لك حاضر سركفتنا انتخابات راه قر تاجيل بذ او باشترب وابينن يعني ابن الرين بويه نرينا قشتي يعني دناف قوي سياسي دناف زي سياسي ودناف هم ولاديه جدي باش جي اخرتنا شبروا ايما نرين كما اذن تفيا وجينا حتى انا محاذريه خو بارتي ما باش كرنا لما مدرسه دعايه اخوي انتخابي كري وهنا عم بردوام من جديد ام لا في تاخذ علقين ام لسر انترنت وفيسبوك وان ام برنامج اخو دا دخينين مؤتمر اعلامي من داخل اخو داخل انه اما هاجر ام ذكر في الانتخابات هذه برنامج ماشي فيش كي نلبكن اندامي اخو مش بهبلت كانتونا جديده وحيش بلديه كانتونا رقعي بريس ادريس عم بكاري خود بردواما يعني بل هر برصا داويه جبركو بريس ادريس ببورن وقت دكين شي دي جبركو دستي ما داش قال نو تشينكم تخوازن ببينارين خورا بار بكن هيا برصا ما داويه جبل هر تكل داري فيا كيبا نها هون جواكي بارتيا يكتي ودبجن نيرينا قال لك بارتين دنيانكو باجداري هالبجارتن يشدبن هما لسرفيا كيكو هالبجارتن ورا طالوكرن قالوا ام بجن اف نيرينا هاف باريا بارتيان بكار بري لفيا كي انقوم بجن بكار بفيك بكمساريا بلنتي اهل بجارتنان بدا بيك انين كو اهل بجارتن ورا طالوق كرن يعني اف داخواس بي ورا اريكرن اجاليه كمساريه فا بلس باورم پیوندی ما یادگل بریس ادریس ایسا قطبو بردفکی پارتیا یکی تیج بو خباتن بطایبتی اهل بجارتنان ما خواست تکلداری داخوازین پاشخستنا هل بجارتنان این پارتیان به تایبتش بودچنه آگاهین و نرین وان و بینرین هجاره پار و بکن ام به نوچین خوین درسی ده دوام کن او جی تکلداری هر ایریشن داگیرکری دولت ترکیه سر حرمه ایریشن داگیرکری او چتین ویش خالین سر حرمه هما روزانه دوام دکن او دنوا دمین داوید ایدیم اف ایریشن داگیرکری دولت ترکیه دجوارتر بونه داگیرکران گوندن باکور روش آوای من بجه بچکن گران تو باران کرن دولت ترکیه داگیرکر وچیتین خواج بارگین خوین لگوند شیخ ناصر گوند سیاد او یالندی تو باران کرن ناوند راگاندنی مجلس لشکری من بجه اشکره کر کو هر دو گوند شینی لهن او نزیکا 15 توپلوان گوندان کتنه مجلس دادمندی جواکیا باجری من بجه ایریشین داگیرکری دولت ترکیه سر هرمی بداخلینی که شرم زار کر مجلس دیار کر کو دولت ترک بری او ریبازین جور بجور هود ده ابلکاری او آرامی هرمی تیج به مجلس بانک لگل حرمی کرکو خودی لهزین لشکری درکون جبوکو دستکفتین شهیدان بپاریزن لکانتونا جزیره جی لشکرین دولت ترکیه داگیرکر آگیر بردان زوین چاندنی ین لگوندی تلیک یل لباکور روش آوای قامش دویم ده نوا زویان ده جی شواتین مزن درکت بریا درو شانشی داگیرکران لهمان حرمی آگر بردابون زوین چاندنی ین گونده خراب کرد ای باکوری روش آوای قامشت او گونده دو دا یه عموده. بنبنرین هجال جولمیر گیل بطایبتیم وجاری دربازی ورگرتنا لیه گنم بالمگوت ایریشن داگیرکری دولت ترکیه ین لسر حریم دوام دکی ولالیه کردن جی ولاتیم ایدی گنم خوش بو رادستکرنا جهن دپوین گنم دبن لی دسته چاندنی او افدان یاری ببریا خواسر یا باکور و روشتات سوریه به بریار کی وجاری بوهای کرینا جه رش و یس پی دیار کرد دسته نرخ جه رش به 16 و یس پی جه به 15 سنتین امریکی دیار کرد هر وها دسته ورگرتنا گنم لباجر او کانتونین حریما باکور او روشتات سوریه ددومینه. دسته چاندنی و افدانی آری و بریا خسری باکور روشلات سوریه نرخی کرینا جهش کرکره. لگوری بریاری نرخی جه رش به 6 و یه سپی به 15 سنت امریکی دیار کرن. هر وها اویک جی لگوری باق جاوه تنیشان کرن.
لسر هر تونک جه $10 زیده و بدن جودکاران. هر وحال گوری بریارنامه ناوندی ورگرتنا جه جهاتیه دیار کرنه. او جی ناوندا ملیبیه لحسکی و ناوندا کبش لرقاینه. اب هر دو جی گریدایی شرکت آریخستنا جواکا چاندنیه نه. ده همان دمه ده دستیا چاندنی و آبزانی یاری ببریا خوصر ورگرتنا گنم لباجار و کانتونی هریمه ده دومینه. جودکارین باجاری حسکی و باجارو کیوی بر همین خورا دستینا وندا المیلبی و غیران دکنه. جیگری هفسروکات یا دسته چاندنی و آفدانی احمد یونس جنویزگاه را گاندنی یا دسته را خوی و گوتبو او روزانه 20,000 گنم جودکاران لسرانسری هرما با کروروجلات سوریه وردگرن. لدیرا زورشی جودکاران بن همین خورا دستی ناوند ورگرتنا گنم کرن. جیه که حزیران 2024 به شرکتا پیشخستنا جواکا چاندنی یا کانتونا دیرا زوری دست به ورگرتنا گنم جودکاران کره. و جبوه یکی جی ناوند و سیلوین ورگرتنا 140,000 تون هاتنا آماده کرن. دناوند جبو ورگرتنی هاتنا دیار کرن. هر وها روزانه نزی 700 تون گنم لهر دو ناوندان تینه گرتن. رژیم فاشیست یا AKP و MHP یا کود هلبجارتنین شارداریان ین سهویه که آداری ده دربه که مزن خوارن ایدیم اوی جاری کردن پولیتیکای قیومان انگو خسب کرنی یا داگر کرنی دانه پیشیا خواه و هری داویه جیم شارداریا جولمیر یا کو بریجیه که پر زیده جالی دم پارتیه و هاتیه قزنش کرن جاری کردن قیوم تعلقی تاینی ویه که هاته کرن لهمبری ویه که برتکین تند هم جناوا جولمیر و هم جی لسر اصلا باکوری کردستان و ترکیه جدی دردی که و دوی چارچوبه ده هفسروکا دم پارتیه طولای حاتم اولاره در روشا دومین یا چالکیه ده لجولمیریه بو و باوه که اشکر آنی زمان که رژیم فاشیست به وان پولیتین خواه جاره کردن دای نشاندان که او ایدی رژیمه که چطواریه. هفشاردار جولمیرگه محمد صدق آکش دو باقوه که لزو بس هات بنچاف کرن و لشون وی قیوم هات تاین کرن. تاین کرن قیوم لباکور کردستان و ترکیه راستی نرازی بونانده. به طایبت لدیج تاین کرن قیوم لناوند باجار جولمیرگه چالکی تین لدرخستن. هفسروکا گشتی آدم پارتیه طولای حاتم اغلاره هفسروکن DVP شانده CHP و گلک ریخستن انجواکا سویل تولی چالکی بود. طولای حاتم اغلاره لور والکشانده سر ذهنیت قیوم و گود. به ذهنیت قیوم را اشکره بویه که دولت نه جالی حقوقی و جالی چته آنوتی بره و بره. طولای حاتم اغلاره هر وها برتک نشانی دورپیچا پولیسان یا دورا شارداری جیدا او گود. حتی نها دادگه لدیجی هف شاردار جولمیرگه محمد صدق آکش بریارک ندایه. لی پولیسان دورا شارداری گرتیه. اف یک ذهنیت AKP به اشکره را خبر چوان. ناوی و ذهنیت جی فاشیزمه. هفسروکا گشتیا دم پارتیه طولای حاتم اغلاره دیار کر کو لدیجی و ذهنیت و تکوشینا هف پاریا گل بسر بکوه. گرسه پشتی دا خویانیه بربا واهی شارداریه و مشل دارخست. ددما مشه ده دروش میل امه ببر خودانه بسر بکوین ام سروک دزنا خازن هاتن برس کرن. هاتم اغلاره او کسیم پیره اشرا دربازی جاده بولواره یا چالکی رونشتن لید هات لدارخستن بود. پولیسان لور به بمبه انگازه ایریشی والاتیان کرد. تاوی ایریشا پولیس آنجی گرسه چالکی خواه به چالکی رونشتن دوماندر. بله هفسروک دم پارتی باکر هنجید کم جوینا پارتی خود نرازی بونه که تون نشانی
تاینکرنا قیومان دا گوت تاینکرنا وی قیومی درب بخوایم هر وها سروک گشتی جهپ özgür özelci برتک نشانی تاینکرنا قیومان دا گوت تاینکرنا قیومان برزیال دیجی وینا گله جولمرگیه کمال حقوقناسان جبو آزادی جی پولیتیکاین قیومان وکه سیاستا انکار یال دیجی گله کرد بناف کرد. لباکور کردستان و ترکیه جی نرازی بونین لدیجی دست سرکرنا وینا گله جولمرگی و تعینا قیوم هر کود چه زیده دبنه. Evaleyja مخیراتن سرچه. افسروکی پارتیا و کوی و دموکراسی یا گلاندم پارتی تنجر باکیرهان دکم جوینا پارتیا خیال مجلسی داخوی. نونر اوره و برین 58 پارتین سیاسی و ریخستنین سیویل جی بهشداری کم جوینا دم پارتیه بون. Mehmet Sıddık akışla باکیرهان نرازی بونه کی توند نشانی تعیین کرنا قیوم آسر شرداریا جول مرگیدا اوها گوت. تعیین کرنا وی قیومی داربه بخویا شرداریا میا جول مرگی به ببختی و به نمردی هاد دست سر کرن. ام جوین حقی به حقوقی و نیارتیره دبیجن ایدی بسا. باکیرهان دیار کر کو دویل دیجی به حقوقیان دنگوره درخستن و گوته. تیکوشی نامه لدیجی وی فرصتا داربایی خلاصیامه پسولیامه بر خودان و تیکوشی هفار آلوانیه. izleyenleri de unutmayacağımızı سروکی گشتی جهپی özgür özel دکم جوینا پارتیا خود برتک نشانی تعیین کنا قیوم دا و افتش دانی زمان. تعیین کنا قیوم بیرزی لدیجی وینا گلی جولمرگیه. özel بالکشان دستر هولدانین آکپین دست سرکنا اراده یا گلی دیار کرکو به وی آوای دموکراسی نابا. کومالای حقوق ناسین جبو آزادیه، کومالای حقوق ناسین همدم، حقوق ناسین جبو دموکراسی و حقوق جواکی جیل پیشیا ایله انقراوستان بولدا خویانی دانه. کومالای دیار کرن کو پولیتیکاین قیومان سیاستا انکار یال دیجی گلی کرده. راپورتری دائمی ترکیه پارلمانتوی اروپایی سانچز آمورجی تعیین کنا قیوم و که ایریشه که اشکری یال دیجی ریگزین دموکراتیک بوینی بناف گره. سانچز آمور دیار کرکو اویه که باوایی که توپ یکون تونه حسباندنا ایراده یا گله. لدیجی داگیرکریا دولت ترکیه هم گمشین لدیجی ذهنیت فاشیسم دولت ترکیه یک و هریز ده زمانی وان فیلم دیگه اوجی یک جوان جمعت کاریم بیشین گریلین هپگی و یش آسرینه که به برخوادانی آخوا دربین خورد لوی فاشیسم داگیرکریا دولت ترکیه دادن روشانه ایدیم دولت ترکیه بو هیزه در خاک باشوری کردستان داگر بکه به چکن و تقمنی قدخکری و هر واقع کیماوی ایریشن لسر هرمین پاراسنیگین مدیای دیگه لمتینای ده انجام برخوادانیه که به همپا یا گریلین هپگی و یش آستاری ده چار لشکرین داگیرکریا دولت ترکیه دن هاتن کشتن و سیجی بریندار بون و تکیلداری وی که جی ناماندار راگانور و چاپمنی یا هپگی آگاهیم برفره پار بگیره. گریلاین آزادیا کردستانیش بو پاراستنا خاکا باشور جیلی تجی ایریشن داگرکریا دولتا ترک چالاکین به باندور پیکانینه. ناواندارا گاندن و چاپامنیه هپگی سر چالاکین گریلا و ایریشن داگرکریا دا خویانیک دا. هپگی اشارت به چالاکین لحریما متینا پیک هاتین کرو و واگاهی دا. دوی حزیرانی دماکو داگرکران حول دادان لقادا میسکایی داران ببرنه و بکوین چپری چالاکی هاتل دارخستنه. سه حزیرانی لهمان قاضی بچکی نیف اتوماتیک لدو کومین داگرکران هاتا خستن. لانجامی ده 4 داگرکر هاتن جزا کرن سه جیبرین داربون. داگرکران مری و بریندار به هلیکوپتر انج قاضی برن. لهری ما شهید دلیل روجاوای زاپی جی دوی حزیرانی لقادا برخودانی یا گریفیم لدیجی داگرکرین کو هول دادان چکین کیمیایی بکار بینن بچکین نیو اتوماتیک چالاکی هاتا کرن. دوی حزیرانی لقادا برخودانی یا گریفیمی لدیجی داگرکرین کو هول دادان چکین کیمیایی بکار بینن بچکین نیو اتوماتیک چالاکی هاتا کرن. همان روژی لقادا برخودانی یا گری جودیجی لداگرکران هاتا خستن.
Piştîvan çalakiyan artêşa Tirkine çarma xwe ji herêmê vekişîne. HPG têkildarî êrişên biçekên kîmyawî û qedexekirî jî ev agahî parve kir. Do û sê hezêranî li herêma Şehîdelîla Rojavayê Zapê tunelên gerîla yên li qada berxwedanê ya girê FMê 34 caran bi gazên kîmyawî yên bi jehrê hatine bombekirin. Herwiha li herêma Xakurkê, Metina û Zapê bi giştî 16 caran êrişên dagirkeriya dewleta Tirk pêk hatin. Herûha şevê din li derdora gundên sergêla Oberçî yên Amediyê ya Başûrê Kurdistanê şerên dijwar rûda. Artêşa Tirka dagirker bi helîkopterên êrişî herêm bombebaran kir. Li gorî dîmenên di medya dijîtal de hatine parvekirin, tê dîtin ku çekên giran hatiye bikar anîn. Belebînerên hêjam hepê ragihand ku di 8 Nîsanê de li Metînayê dencima berxwedaniyeke bê hempa de sê gerîla şehîd bûne. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG jî nasnameya van her sê gerîlayan bi raya giştî re parve kir. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG nasnameya sê gerîlayên şehîd eşkere kir. HPG got li dijî êrişên artêşa Tirka dagirker ku ji bo tunekirina destkeftiyên gelê me û tevgera me ji bo qirkirina Kurdan pêk tîne berxwedanekê destanî tê meşandin. Ya ku muhra xwe li vê berxwedana destanî xiz jî bêguman pêşengiya Yejastarê ye. Jina li Henka Amedê fermandara Yejastarê ya hêja Hevrêya Mezîlan Amed jî pêşengî ji têkoşînere kir. Li gelek herêmên welatê me li dijî êrişên li ser gelê me xwe kir sîper. يعني بالصلاة هاي هل حسك يعني باش بكين ونفرتك بس تابلي بيك وتدخل هم باي دجمني الشربكي شفرويش قاسك ما هر دربازي باكور ببي HPG li ser têkoşîna şehîd Şahan Amed jî got, hevrê me şahan duwarê îdeolojîk, teknîk û taxtîkên leşkerî de fersenda xwe pêş bixe bi dest xist. Gehiştûyê astê ku li her qada ku destkeftiyên gelê me lê bê êrîşan re rûbirûne bersiva herî di cih de dide. Em zarokat tê mejiyan nekiriye piştî êku piştî me ew dibin bira ew jiyan bikin. Ew yani neyên qetilkirin. HPG ji bo şehîd Serhed Çarçêla jî ev tiştanî ziman. Hevrê me ku di her qada ku tevlî bûye de bi berpirsiyariyekê mezin ji hevalê xwe re bûye mînak. Bi kesayeta xwe ya tê gihiştî û jiyana xwe ya mitewazî rês û hezkirina hevreyên xwe bi dest xist. Qas îrade nedihat raberkin. Çünkü serokatî her tişê xweda me divê em jî çî me bê em bidin. Yani ji bo ku em bikarbin dora rêbertî xerekekî çêkin. HPG sersaxî ji malbat û gelê Kurdistanê re xwest û got em ji malbata hevreyên xwe û ji tevahî gelê xwe yê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin û sûza xwe dubare dikin ku têkoşîna me ya azadiyê bi ser bixînin ku emanetê hevreyên me ne. Agahiyên derbarê nasnameya şehîdan de buha ye. Bêrîvan Zengîn bi nasnav Zîlan Amed li Amedê jî dayîk bûye. 8 Nîsana 2024 li Metîna şehîd bû. Nurullah Tunç bi nasnav Şahan Amed li Amedê jî dayîk bû. Li 8 Nîsana 2024 de li Metîna şehîd bû. Esed Raît bi nasnav Serhed Çarçêla li Qamişlo jî dayîk bû. 8 Nîsana 2024 li Metîna şehîd bû. Malbatên gerîlayan ên li wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cudiya Mexmûrê bank li hemû azadîxwaz û welatparêzan kirin ku li dijî kiryarên dewleta Tirkiyê helwest bigirin û bikevin nava liv û tevgerên malbatan bank li gelê Başûr jî kirin ku li dijî mala Barzanî rabin û nehêlin hevkariya dagirkeran bike. Dewleta Tirk ji bo ku binketina xwe ya li hemberî gerîla veşê re bi hovane êrişî Kurd û Kurdistanê dike. Yek ji hovîtî û sucên şerên ku bi salan e pêk tînin û hemû cîhan jê re bêdeng e, bikaranîna çekên kîmyawî û bombeyên taktîk nuklerînin.
تێکەڵداری بکارانی ناوچەکێن قەدەخەکریە ماڵباتên گەرلایên li wargeha penaberan a şehîd Rûstem a li Mexmûrê ji Ajansa Rojnews re axivîne. Hevberdevka Komîteya Malbatên Şehîdan Sarya Marinos anî ziman ku li herêma parastina medyayê dîrokek tê nivsandin. Hemberî geyla neçar maye vece serî rêbazet dijî hiqûqî de, dijî mirovatî de, dijî insanetiyê de silahê kêmyayî kartînî silahê qedexekirî hemî şerê cîhanê dinyayê jî qedexe heman bu mesele bû Kurd bû geyla Kurdistanê azadiyê bu wekî tiştekî normal hêdî ji bo her kesekî çavexanê liqînît. Sarya Marinos di dawiyê de Bangîgelê başûr jî kir ku li dijî mala Barzanî rabin û nehêlin hevkariya dagirkeran bikin. Ezîz Koçer jî diyar kir ku pedekê bi hemû hêza xwe ve di xizmeta dewleta Tirk de ye. Dijmin bi hevkarê xwe dixwaze dîsa jî bi destê Kurda bide şikestandin. Dixwaze cerdevana tevlî em bêjin şerê birakujî wekî bi tê navanîtin navkirin şerê birakujî destê Kurda bide kuştin. Li vê derê em bangawazî li cerdevanê em bêjin îro dibûne destkê dijmin dixwaze wan wekî destik kar bîne em bangawazî wan dikin bila tu şêwazî pêşengiyê bi şerê dijmin ra nekin. Li Efrîna dagirkerî di navbera çetên dewleta Tirk a Qirker de şer derke di encamê de sê çete hatin kuştin û heft jê sivîl 11 jî birîndar bûn. Li gorî navenda çavdiriya mafê mirovan ya Sûriyeyê di navbera çetên Ehrar el Şerqiye û çetên Ferqat el Hemzet de li bajarê Cindirêsiyê Efrînê şer derket. Di encamê de sê çete hatin kuştin û heft jê sivîl 11 jî birîndar bûn. Rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyeyê jî dazanîn ku şevê din li otostrata Masûtê ya bajarê Efrînê di navbera çetên Ehrar el Şerqiye û çetên Ferqat el Hemzet bi çekên giran de şer derketiye. Şerê navbera çetiyan li benda Kaziyê heta rêya Cindirêsê dewam kir. Ev yek tirsa di nava welatiyan de jê zêde kir. Her wiha nexweşxaneya Amanos ji kadrên tibbî û nexweşan hate valakirin. Şerê navbera çetiyan heta di rengiya şevê dewam kir. Wezîrê Karê Derve yê bi wekaletê yê Îranê Elê Bakir Kanî serdana Şamê kir. Wezîrê Îranê li Şamê bi hempêşeya xwe yê hikûmeta Şamê re civiya di civînê de careke din îşaret bi dagirkeriya dewleta Tirkiyê ya li ser xaka Sûriyeyê hate kirin û hate gotin şertê yekem yê hevdîtina bi Enqereyê re divê leşkerên xwe ji Sûriyeyê derxîne. Piştî mirina Serokkomarê Îranê İbrahîm Reîsî, trafîka dîplomasiya navbera Şam û Tehranê zêde bûye. Li gorî nûçeya çapemeniya hikûmeta Şamê, Wezîrê Karê Derve yê bi wekalet ê Îranê Elî Bakirî Kanî û şandeyek pê re serdana Şamê kirin. Şandê ji aliyê serokê hikûmeta Şamê Beşar el Esed û Wezîrê Karê Derve yê hikûmetê Feysal Meqdad ve hate pêşwazî kirin. Her du aliyan li navenda Wezaretê ya Şamê civiyan. Piştî civînê Feysal Meqdad bi hevpîşeyê xwe yê Îranê re civînek çapemeniye li darxistin. Meqdad destnîşan kir ku têkiliyên stratejîk ên di navbera Îran û Sûriyê de û hevkariya ji bo pêşxistina têkiliyan didomin. أكدنا على عمق العلاقات التي تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والدول العربية الأخرى. Her wiha Wezîrê Karê Derve yê Îranê jî diyar kir ku hevkariya Îran û Sûriyê xurt e û ew bingehên aramiya herêmê ne. Her wiha di bersivdayîna pirsên rojnamevanan de Meqdad got, mercên serekeyê diyaloga Sûrî-Tirkî ew e ku Enqera ji xaka me ya ku dagir kiriye bekşe û piştgiriya xwe ji rêxistinên terorî re rawestîne. بالتأكيد على مثل هذا التوجه للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku ev serdan a yekemîn e ku Elî Bakirî ji dema ku hatiye ser erkê xwe ve pêktîne. Ajansa nûçeyan a Îranê jî diyar kir
کوبری شامی علی باقری چوبو لبنانی اولور ببر پرسین مزن و سکرتری گشتی یه حزب الله حسن نصر الله رجویا. 242 روژن لغزه شرکت دجوار دنابر هم ارتشا اسرائیل و حماس ده بکته لهم وقتی وی که ارتشا اسرائیل جی ایریشین خوین لسر شریدا غزه دجوارتر کریه تنیم دنابا 10 روژن در بازبوی ده بقاسی 647 فلسطینی هاتنه کشتن و هر وها بیتری 2500 فلسطینی جیم دنابا 10 روژن تنی ده بریندار بونه هم وقتی وی که هات راگاندون کو ده انجام ایریشین اسرائیل ده 4 دیلین اسرائیلی کو جالی حماس و هاتبون گرتن جیم جانا خوش دزدانه هاتنه کشتن ده وقتی که بوی آوایده نامنده دیمنین پیکی یا نتون یک بوی راگاند کو هما بجه نیوا غزایش بر ایریشان ویران بویه. دیریشین اسرائیل ین سر غزای ین 10 روژن داویه ده 647 فلسطینی مره. به داخوانی کو جالی وزارت تندرستی غزای و خاط داین ره ده 10 روژن داویه ده هجمار فلسطینی بریندار در کت 2500 خان. وزارت راگهاند کو ده 24 ساعت داویه ده 4 کمکوژین کو ارتشا اسرائیل لگلک دورین خزای پیکانین ده 71 کسان جیان خوش دزدان و 182 کس بریندار بود. لگوری ویا که ده 242 روزان ده هجمارا مریان درکت 36505 و هجمارا برینداران جی درکت 82959. لگوری آگاهی کوچ افغانیه که تندرستی دا آژانسان و چیان آجیهان عربی دیریش اسرائیل یا لسر دیر البلاه یا لناون دا شریدا غزای ده 7 فلسطینی مرن و هری کم 10 فلسطینی جی بریندار بود. چافکانی دیار کرد که بمباران اسرائیل لغزای وسایت که وزارت کار هندورین کر آرمانج. ده انجام لیدانا بالافرین شرعین اسرائیل لکامپا پنابران آل ناوندا شرید غزای ده 3 فلسطینی مره. لگورین و چه آژانسان و چه آن فلسطینی وفای ارتش اسرائیل 5 آواهین لکامپا پنابران بوریج هدف گرتن. هر وها ارتش اسرائیل را گهاند گل غزای 4 دیلین اسرائیلی گود 7 جودمه دجالی حماس و هاتبون رواندن هاتنه کشتن. هات دیان کرن کو د دیمنین کو حماس وشاندن ده 4 کس باوای که زندی تندیتن. בצער רב בישרנו הערב למשפחותיהם של החטופים חיים פרי. بردف که ارتش اسرائیل دانیل هاگاری دیار کرد کو ارتش ده هر آگر بستا لغزای و سربزبردانا دیلان ده گوجالی حکومت و ورکرن دکاره اولهی اسرائیل گارانتی بکه. שאומת בעת האחרונה וקבע היום כי הארבעה אינם עוד בין החיים. هجمارا فلسطینیه کو دیریشا هیزن اسرائیل یا لسر باجار نبلوسا شریعه روژاوا ده مرن درکت 3 کسان و هجمارا برینداران جی درکت 8. جه هفته جودمه 2023 نوور هجمارا فلسطینیه کو دیریشن اسرائیل ین لشریعه روژاوا و قدس روشلات ده مرن درکت 525. لالیه ده ناوندا دیمنین پیکی یا نتوین یکبویی لجنور راگهاند کو زیدتری نیوی آواهی لغزای هلوشیانه یان جی زرار دیتنه. ناوند دیار کر کو هجمارا گشتی آواهین کو زرار دیتنه یان جی هلوشیانه گهشت 138,000. دنرخاندن بری یا کو دمه آدار ده هاته کرنده هجمارا آواهین زرار دیتنه جساده 35 هاته بود دیار کرن. بگشتی زیدتری 35,000 آواهی هلوشیانه زیدتری 16,000 آواهی جی زراره که مزن دیتنه. هجمارا آواهی کو خسارین وان این سوک جی 47,000 در باز کرنه. We had systematic refusal from the Israeli
هروها کوردیناتور اوکها آندرا دیدیمینیچ د جوینا چاپمنی یاکو او لسر اینترنتی جوفیسا خویا لورشلیم بجدار بو نرینین خوین داویین درباره بویرین لغزای درگهان. آندرا دیدیمینیچ دنرخاندن دو حقوت. هولدان مزن هنه جبو جنوب آواکرنا نخوشخانه ای که لهری مناوندی غزای. لجغین نخوشخانه میدانی لرفاهی تر نخوشخانه خدمت بک نامینه. دیمینیچ دازانین که تیمین بجیشکیش 4 آلین جیهان بو هری میهاتن شاندن. نتوین یک بوی زیده تری نیوی آباهین لغزای هلوشیانه یا جی زرار دیتنه. بله بینرین هیجان هاجی چند و چین کو حوالین ماد توران و چین من جواکی دا آماده کرنه عملی تماشا بکن. لباجار کوبانی دسته چاند هنری کانتون فراته به هفکاریا ناوندا چاند هنری باقی خودو مالا دنگ بیجیه بشاهیه که بکر. ناوندا چاند هنر با خودو تی آواکرین. افمالا یکم آدنگ بیجیه لباجار هاتی بکرن بدهان اندام سازی و دزگه لجبریه خسر و مالبات شهیدان بشداری شاهیه بون. د شاهیه ده هفسرو که دسته چاند هنری کانتون فراته زیاد علی آخوی و گود هرم آمد آلی دنگ بیجی چاندی دیروکی و شونوارین دیروکی ده خودی میراته یکی پر دولنده حتی روزامه یا ایرو چاند زمان و ویجه هاتی پاراستن. هروها د شاهیه ده گلک ستران هاتون گوتن شاهی به وکرنا دریه مالی و پیشاندانا تشتین کبن شوپی بداوی بو. کمیته خدمتگزاری یا یکیتیا شارداریان آ کانتونا دیرازوری بریا شارداری باجارو که کسرا دست به آواکرنا گلیستان کنوگر گلیستان نزین خوشخانه یا کسرا یا روش آوای کانتونه دریجاهی گلیستانه 1 کیلومتره و فرهی ویجی 5 متره. کمیته خدمتگزاری و شارداری یا کسرا لخباتین خیز کرن و آماده کرنه دخبتن. هر وها بریا نویسگاه پیشهی لیکولین تایبت جبو دیزاین کرنا گلیستانه دکن. چاودیر پروژه محمد المیزر گوت جبر کو پروژه لکلکان خوشخانه یه و لجهه استراتیژیکه خباتین آواکرنه و ایصال بین بلاوی کرن. التضاريس الموازية لمشفى الكسرة كونها ضمن المخطط التنظيمي. لکانتون عفرین شهبای کارنامه سال خواندنه یا 2023-2024 لخوندکارین دبستانان هاتن بلاف کرن. خوندکار بجوش لهویا بیرو جیبون لکانتون عفرین شهبای 61 دبستان هنه و 13355 خوندکار لید خوینن. دسته پرورده و فیرکرنه یا کانتون رقایج بو زاروکین پیش دبستان شاهی اکل دارخست شاهی لهولا دسته یا کانتونی هاتل دارخستن. شاهی به بشداربونا دایکین زاروکان سازی پرورده و فیرکرنه و همو مجلسین کانتون پیکات د شاهی ده 8 ستران و گووندین کجالی همو پیش دبستان بشداری و شاهی بونه هاتن پیشاندان. داویا شاهیه ده دسته 65 زاروکین پیش دبستانان خلات کرن. بله بینرین هیجم لبرتگیشین داویا بلتن خویا 170 و دبیجین حتی صبح جاری کردن وریم پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده ارشد و بختار.